Добрий вечір, почитувані патраče. У дню, котрий нас з першим снігом здогаднув на то, že november, to mešac котрий має і зимські прикмети, телевізійний магазин вам понука слідуючі прилоги. Proces privatizacije menšinskih medijev v sušnosti je zakončeni i vidi se, že velike číslo medijev nije prešlo tu privatizaciju i to znači, že uopće medijski sistemi i menšinski sistemi nacionalnih menšinov bar oščerbeni i očkodovani. Pijatok 20. novembra u Djađovej Bilej sali u Dome kulturi u Ruskim Keresture otrimani perši večar tohoročnej dvodnjovej multimedijalnej manifestaciji mladih Dnjovka. Baš za Nješka som privedla dva dzivčata. U planu bilo vece, iljem, že mali še neki obovjazki, takže dva dzivčata prišli, zo ovo zrostu, druga i treća klasa. Ту монографію сам похопив як дарунок праве їм. Та так то роздумуєм, що я духовний отець, мам своє духовні чада і кожен родитель ще стара своїм чадом, своїм дзецом охаби за які дарунки. Тот парток моя мать нашли зела od svoje maceri, a jej mac od svoje maceri. Ja od moje, znači, ma 100 roki sigurno. Sara Plančak z Ruskog Kerestura pred Mešacom prijemno nje spozivala sportsku javnost. Na Švetovim kupu Karate Shotokan Sojuzu u Subotici osvojila perše mesto u pojedinječnej borbi u kategoriji na dioh. Veli parasti i totico maju kus žemi. Rozdumuju jak najefikasnejše vykasnovať svoje povrchnosti i veľa z nich še odluča za ovocnik. Jeden z takých je Mihajlo Pašo z Ruskog Kerestura, ktorý má familijnu firmu drukarnju, ale i kus žemi. Незадоволені з мету, видите, ту повне, ту, значить, таку звекші швині, ну-ка прашачки, але думам, že zmenšame, že правиме утрати себе на швинярство. Trenutno, znači, od cenu, ktora bula skori 2 tiždni, jesno kjelo ljudi po ceni 125 dinari bilo na otkupni mesece, teraz dom, že 140, tako še zvihla je šitsko to išće svaka. To nemame ani da še pokrijeme. Novembra u Skupštini autonomnej pokrajini Vojvodini u Novim Sadu otrimana konferencija pod nazvu Privatizacija medijoh, šansa ljebo ščezovanje. Konferenciju potrimali Evropska komisija, Fondacija za otvorene društvo i Pokrajinski sekretarijat za finansiji, a realizovala ju Novosadska novinarska škola. Konferencija Privatizacija medijoh, šansa ljebo ščezovanje pozbierala velikih medijskih fahovcov, kotri diskutovali o značenju privatizaciji za lokalni menšinski mediji, o upljivu politiki na medijske targovišće, o eventualnej budućnosti medijoh i poštitkoh privatizaciji na šljevodu informovanja na jazikoh nacionalnih menšinoh. Privatizacija bi odbitovala privatnim medijom, pretože bi to značilo, že bi država, to jest politika, njemala upliv na informovanje. Međutim, nacionalni soviti menšinoh dumaju, že bi bez uplivu državi moglo biti zahrožene pravo na informovanje na jazikoh nacionalnih menšinoh. Mam upečatov, že veľi ľudze občekovali, že država zažljem u ostatnjej chvíľky odstúpi od privatizaciji vece jazičných medijoh bez ohľadu na procivenja z menšinskih elitoh i preto ušli dzel šok. Tiž mam upečatok, že še veľi ľudze nažalj nazdavali, že še da jedni ključni rješenja vjazani za informovanje menšinoh prenajdu u ramikoh političnih sporozumenjoh, a nje u ramikoh jednej širokej i javnej rozpravi so zajednickim rješovanjom problemoh. Proces privatizacije menšinskih medijev u sušnosti je zakončeni i vidi se, že velike číslo medijev nije prešlo tu privatizaciju i to znači, že uopće medijski sistemi i menšinski sistemi nacionalnih menšinov bar oščerbeni i očkodovani u tim procesu, bo musimy patrzeć, że mediji to nie jest jedna wydwojena sistema, ale ona powiązana z drugimi systemami. Za kogo budeme edukować ludzi, którzy przypadają obrazownej systemie, gdzie się od dnia na jutro mogą zapocznić, kiedy się powiedzmy w Johabi. I to ta część
već skatiš tak, jaki budu programi budućnosti mediju, kotri obstanju, či oni budu mať lektory za ruski jazik, či tu bude na isce ušeljivatske politiki kotra u interesu ruske zajednici. Očigledno, že tih garancijoh njet, a že menšinski mediji može budi zimboli peši na vderenju. I to na co treba obratiti uvahu, to, že može bude še také podobne slučajeve i za obrazovnu sistemu, i za kulturnu sistemu, i na neki sposob to znači zniščovanje menšinskih sistemov. Preto možemo obratiti uvahu i probojače boriti protiv toga. Treba začuvať i toti programi, co emitujú zmisti na jazykoch menšinoch zo zmieru pozitívnej afirmacii, bo to zdobuti práva u oblasti informovania, kotri isnujú už 50 roky. Znači to nie mediji, kotri nastali včera. Obovjazka lokalnih samoupravok, že by informovali hraždanoh na jazykoch, kotri u úriadovým hasnovanju u tých lokálnych samoupravoch, a to znači, že tu pripadníky nacionálnych zajednicoch žijú, robia i po ustavu i po šitských zakonoch majú pravo buď informovani na svojim materinským jazyku. Na konferenciji prisustvovali i medijski predstavniki iz Horvatske i Sloveniji, kotri na osobnih prikladoh predstavili jaki boli poštitki privatizaciji u ih firmah. Može bi zbicala pripovedka okolo privatizaciji nje bila taka problematična, kad bi vlasniki kotri otkupuju mediji holje mali vjazi s medijami. Međutim, najčastejše nje tak. Tohoročna kulturna manifestacija Kostelnikova ješenj zakončena zo zmistami, ktorý še toho vikendu zbuli u ruskim Keresture i Kuli. Pijatok 20. novembra u Djađovej Bilej sali u Dome kulturi u Ruskim Keresture otrimani perši večar tohoročnej dvodnjovej multimedijalnej manifestaciji mladih Dnjovka. Večer rozpočatý s označovaním 10. ročnici mladežskej radioemisiji Ostaňci na Šmijani Radio Novo Sadu, ktorú predstavili autorki i voditeljki emisiji Sanja Marković i Sanja Poldruhi. Još kad smo mladim poručali že bi prišli do radija, že bi se trudovali za znami, to bula perša promocija u ciklusu promocijoh kotri budeme otrimavac po naših mestoh. Z mladima sme še prišli družic prave na dnjovki, pretože provozime dnjovku od počatku jak mi vodzime emisiju Ostaňce na Šmijani, a to už 10 roki. Нам бар зміло, že prišlo veľké číslo mladých i tak sme vyznačili na promociji, veľa z nich i boli hosti u našej emisiji. Ale toto, co sme tiež tak chceli nahlášiť, to, že nám milo, že sme pre 100 000 roky mali náhodu upoznať sa so veľima mladima i že ste bolo užívanie robiť túto emisiju i upoznávať javnosť našu zo robotu našich mladých i so zima aktivnosťami. A co to tam za vami? To pano, ktoré sme napravili, že by še mladi mohli ľahčejšie identifikovať so s dvoma sanjami. Možete vidieť jednu plavu i jednu čarnu sanju, ktorí predstavljaju nas dva, i robotu na radiju. Znači, každý, kto žada, može še tu fotografovať i već to ti fotky budeme kvačiť na Facebook i tako sme steli napraviť zato inšake za mladih. Že bi prosto našim sluhačom i tim mladim naščeviteljom ostalo troška na pamjatku s dvoma sanjami i na emisiju Ostaňce na Šmijani. Po prisanjoh emisiju veljočislenej keresturskej publiki predstavila i odvičateljna redaktorka programi na ruskim jaziku Zlatica Anja Radi, ktorá, jak i Sanji na promociji, povolala mladih, že bi še prijavili na audiciju za novih voditeljoh tej mladežskej emisiji. Mladim som poručila sljedujuća emisija ih. Na mladih što je dostava emisija za mlade, keďže chceme, že by i dalje bola na Havoh Radio Novo Sadu, jak se od 1969 roku, ju muša pridiktovať z mladi. S mladima idejami. Mladih som dakle kritikovala, že su previše par zveljo na Facebooku, na telefonu, na internetu, že su odsudzeni, že su osameni, že to nije dobre. Pitala sam še im so storim prijateljom so s Facebooku oni popili kafu. Či to toto co živo od mladih. Ih rodiči i to ti starši mi mali inšaku mladost, da dumame, že to tak treba, že bi i nadalje i bila to ta mladežska emisija. A mladežku emisiju muša pravi z mladi. Po označovanju 10. ročnici radijske emisiji otrimani mini koncert Zlatka Ruskovskija, ktorý na njim predstavil svoj najnovší muzični CD pod nazvu Ljem jeden pohľad.
CD робені 22 того, у стварі позбирали пісні 22 того, пісні робені увагом за ружу, а задні 6 пісні робені за такими 6 днів. No, baš tak na švitko. Takže nie môž povedať, že 4 roky nie môž povedať, že meša z nie je to teraz toto. A jak bolo sotrudzovať so špívačkami? Dobre. Izvedám, že ja so Saním sotrudzujem od 12 toho starý. Oni prvý raz ošpívala toto písmu na rúže. I občas mi ju zňali. Takže so nimi OK, ale potom to je toto. Anna Maria prišla tam, takže super sotrudníctvo, dobrí špievačky tam. CD vyšol so makom, môžu veľa ľudí poslúchať, prečítať, plasovali ho kde i na internet. Ja položil na Google Drive i je adresa na terašnjem eventu, co dneška se slučuje. Teraz verovatno ho položim na dnevku, na Facebook ponova. A vidím, že imak položil na Bandcampu, думам, že isto tam už downloadovať. Za teraz to je jediný taký izvori zemljiš. Po zakončenju programi učašniki naščivitelje i organizatore preslaveli 18. rozdeni dzenj multimedijalne manifestaciji mladih Dnjovka. Už tradicійно у Кулі Руське культурно-уметницьке друштво, хторе і ношимено Гаврила Костельника у рамікох маніфестації Костельникова єшень організує стретнуце рецитаторок з наших местох, у хторих ще учи руський язик і пестує красне висловлювання. Красні стихи виповедли рецитатори младшого, среднього і старшого возросту, котрі нас представляли на великих змаганнях od opštinskih po republične. Kulturno-umetnicke društvo toho roku označuje 20 roky od snovanja, ta z tej nahody z okrevnu radosť sú privitani šitski učašníky. A jak i každý rok, i toho roku še to ostvarelo, že sme mali tu schod, da ho navolám, nebo smotru recitátoroch, tých dzecoch, co vyučujú uglavnom fakultatívno rusky u svojich školoch. I môžem povedať, že ja zadovoljni, jak še odvolali i keď še odvolali, hoć bim ljubel osobnje da ih bude već. Recitovala sam Ljuštava Tereza i moja nastavnica i moj tato me prilihtovali i bila sam perša u recitovanju, bila sam u Kruščiću, u Kuli i u Keresture i tako. Ljubim širo šestru brata, oca i mamočku, ljubim dalje i kuma kumu, dida i babočku. I sušedoh svojih ljubim i calu rodinu. Šovgra, Andju, svata, svahu, bačika i Ninu. U školi učite ruski jazik? Učime. I jak je to formi, jak to vi patra? Máme jednu učionicu i tam učíme. I to fakultativni hodzini ruskого jazika, no to jak oni vi patraju? Co učite? Učíme písni, da izujeme, učíme slova i tak. I ktora učiteljka vas uči? Senka Benčik. A u dzini ruskого jazika, jak výborného predmetu, otrimujemo u dvoch školoh. U osnovnej školi 18. oktober u Novim Orahovec, za toho roku za ruski jazik opredzeljelo 22. A dok u osnovnej školi Čakila još u Bačkej Topoljiše opredzeljelo 17 djeci. Takže dom, že to krasne číslo i mi še bar se šime. Baš za nješka som privedla 2 dzivčata. U planu bilo WC, iljem, že mali ešte neki obovjazki, takže 2 dzivčata prišli zo zniščovo zrostu, 2. i 3. klasa. Nješka djeci recitovali vekšenom vašo pisnji, jak vi zadovoljni z ostim i z jih odvolanjom na tohoročnej Kostelnikove ješenji z ohľadu na toto, že oni všetky učia fakultatívno ruský jazyk?
Я задовольна, як що вони потруdzeli naučiť, pretože to tí písni, ktorí dneška recitovaní na tým stretnúcu, to najpovem okremní písni, znači treba ich inšak takus i recitovať. To nie je to školské recitovanie, to už neiste takus recitovanje, to umetnost. Večer na 18 hodinu u Ruskim Keresture u holu Domu kulturi otvorena vistava 25 fotografijah mladih autorov na temu kontrast. Na 20 hodin započala hlavna programa dňovky, na kotrej še mládež predstavila z muziku, literaturu i tancom. Prešlого roku думам, že bola hranica 35 roky, toho roku je 33. Na rok môže buď nemusí značiť, ale plánujeme, že by bol co menšia rozlika medzi najmladšími a najstaršími účastníkami, pretože dúmame, že to akože zmenša tú rozliku vôbec u kvalitetu programy. Discovery Channel. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. 18. multimedijalna manifestacija dňovka otrimana u organizaciji Pagdruten Ruma, a s pomocu Zavoda za kulturu vojvođanskih rusnacov i robotnog cijela za mladež nacionalnog sovitu. Po programi mladi druženje predluželi u diskoteki Amadeus. Opširnejše od dňovky opaťte na štvrtok u emisiji Časi mladosti.
П'яток 20 новembra našoj ekipi zaznačili išče dva podії. У Господінцох, месце у котрім нашу камери не часто присутні, була промоція церковної монографії тамтejшej parohiji, a u Verbaše otrimana edukacija o tradicijnim višivanju. Zo sliku i slovom ideme perše do Gospodincoh. U polnej parohijnej sali u Gospodincoh otrimana promocija monografiji grekokatolickej parohiji toho mesta. Autor monografiji ocec Mihajl Hološnjaj, a recenzenti ocec dr. Boris Hološnjaj, istoričarka Ljubica Otič i profesor dr. Mihajlo Fejsa, kotri medzi inšim bešedovali o značenju toho literaturnog dijela za Gospodinci. Realizovat svoje dlhoročne žadanje i napisati takvu monografiju ocec Mihajl rišel prešloho roku, keď označena 85. ročnica snovanja parohiji u tim Valalje. Jak i każda monografija i każde pisane slovo, kotre še robi s taku ljubovu i tak temeljno i tak subtilno, koncizno, a istočasnje na teljo sadržajne, na teljo polne z faktami. Jako co to ta monografija naiste, že je bar značna i bar mi milo, že to išče jedna od monografijov, kotra tretira istoriju Ruske cerkvi pri Rusnacoh, a okreme mi milo, že to z prostoru Šejkaške, že to prostor z Gospodincoh, z prostoru za kotri ja vjazana i za kotri čustvujem veljku ljubov i namaham še i sama robiti u tim smislu vyhľadovať istoriju Rusnacov na tim prostore, a mnje okremna čest bolo na ise, že bi im bola recenzent take jedne knjižki. Думам, že otec Mihajl Hološnjaj treba, že bi naiste bol bar zadovoljni i ponosni, že napravil jednu bar zozbiljnu, bar značnu publikaciju, njeljem za Gospodinci, njeljem za uši prostor, ali za istoriju Rusnacov uopšte. Očigledno, že cała knjižka diha z tim duhovnim životom. Ja jak lektor zauvažil, že nie było usouhlašenosti medzi tekstom, jak to či grekokatolicka, ali robiš o tim, že on svjaštenik to čustvuje, že raz pohasnuje u jednom kontekstu tak, keď to barže švetovne, a keď to barže duhovne, već ka on se orijentovanje našej cerkvi na vostok na tot sposob vyražiti prez tekst. Takže ja puštam taki tekst jaki je, hoće osobnje, jak profesor za ruski jazik, ja svojim studentom to vypravljam. Evo, tu jedna koleginja, która to zna, že tak. U krajnjem slučaju, Gospodinci dobili monografiju za Storuše može Cešic. Autor porobil na najvišim možljivim urovnju, od estetiki do značenja. Od chronologijnog prikazu zbuvanjoh, ktorý znači za tu parohiju, do pojedinčnog prikazu každého svjaštenika, ktorý tu bol. Za mne lektorovac bilo edukativne. Ja še naučil veljo o Gospodinskej cerkvi, a tak думам, že i každý čitatelj. Obično mi ľudze se domame, že mali stvari nije beznačajni. Gospodinska parohija naiste je jedna od najmenših u našem izarhatu. Ale keď će i monografija čita i mnješka še već od okreme, še vidi, že teljo ľudzoch, kotri spomnuti u tej monografiji, vidno keď aktivnosti boli predstavili istoriju i keď še ľudze pojedinci zakladali, že bi život u tej parohiji dalje išol, že bi što bilo jak treba od svjašenikoh, od služiteljoh i od samih vjernih tej parohiji. Toto monografiju som pochopil jak darunok prave jim. Da takto rozumujem, že ja duhovni ocec, mam svojo duhovni čada i každý roditelj še stara svojim čadom, svojim dzecom ohabit da jaki darunki. U ceku svojho života rozumiše i ocec i mac, rodiči svojim dzecom davaju rižni darunki. Dzeci še tim darunkom rozumiše, bar se raduju. Ali še utori, že najvekši darunok roditeljoh svojim dzecom, to u peršim šore je dać im korenji, a to znači dać im tradiciju, spoznanje tej tradiciji, svoje prešlosti, kto im bol ocec, kto im bol mac, kto im bol dido, baba i tak dalje.
możemy pójść głęboko do przeszłości. Rozumiecie, że drugi wielki darunek, który rodzice mogą swoim dzieciom dać, to krydła. Rozumiecie, nie w dosłownym smysłu, ale w przeniesionym znaczeniu, a to dać im da jaku świetlu budućność, wieru do tej budućności, nadzieję i wszystko prekrasne, że przed nimi żywot, że to żywot odwieczatelność, że to żywot nie trzeba lekko-dumno przeżyć, ale że u tym żywocie trzeba dać co wielkie zrobić, a po naszym chrześcijańskim przeświadczeniu zrobić dać co wielkie, to znaczy być dobry człowiek, żyć po chrześcijańskich naczalach, po chrześcijańskich wrednościach i prawie wszystko to, co sam naciślał, to te krydła, które nas odwojują od przyziemnego, od običného i zdvihajú nás tako zvyše do metafizyki, do duchovnych wrednostów, do gledania Gospoda Boha. I tak. To ja się nazdávam, że som został tu knižku, że mi się udało zostać tu knižku, dać swoim parochianom i koreni, spoznanie swojej tradycji, przeszłości, a że som im dał i krydla, żeby się nazdawali, że to nasze cerkovne obšestvo bude trvać, postojati jeszcze veľmi roky. Програму промоції водзела пані матка Наташа Холошняй, а дзівоцька шпівацька група Кут Тарас Шевченко з Дюрдьова і музично збагацела тот літературно богатий вечір. U kulturno-prosvetnim društve Karpati u Verbaše pijatog otrimana edukacija o višivanju. Toto društvo prek projekta Stari remesla pokrajinskog sekretarijata za privredu, obezpečovanje roboti i rovnopravnost spoloh dostalo 80.000 dinari za kupovanje projektora i platna, ktori budu hasnovani za edukaciju i robotnji. Hvarja, že prešli časi boli češki za život. Zažljem starši ljudje še na njih z radostu zdohaduju okreme keď slovo o starih remesloh. Jedna z važnih robotov ženog u tedišnjim čaše bilo tkanje. Šitski naraz tkali. Bol jedan proces kedi konopa sihla, kedi še konopa vižala, kedi še konopa vimočela i ješenji šitski ponahljali da vitkaju pokrovci. Bo na ostatnji vašar bol na Mitra u Kuli, tad trebalo pokrovci predaz na ostatnje vašare, bo už bude žima, tad tedy ljude i kupovali pokrovci, bo drugi narodi, osobito Serbi, oni tkali ljude čilimi i co ja znam, ali taki stvari za skonopi, mehi i co ja znam, pokrovci nje tkali. Takže u Kuli na vašare, Kula bola jak dobri vašar za pokrovci. Teraz ne požičim si krosna, kad im nje treba teraz. A kad už već prejde vašar, taj nađe si krosna. U ramikoh projekta Pokrajinskog sekretarijata za privredu, obezpečovanje roboti i ravnopravnost poloh, Stari remesla, na kotri konkurovalo kulturno-prosvitne društvo Karpati z Verbasu, otrimana edukacija o višivanju. Naščivitelje u prostorijoh toho društva mogli vidjeti vistavu ručnih robotoh. Edukaciju organizovala sekcija Karpatoh Forum ženoh, a o tradicijnih ruskih i ukrajinskih višivkoh bešedovali Jasmina Dolapčev, Sofija Mučenski, Štefka Baranovski i Slavka Tamaš. Tot partok moja mac našlicela od svoje maceri, a jej mac od svoje maceri. Ja od moje znači 100 roki sigurno. U tot čas še bar skrasni partki tkali i hasnovali šeljem ket boli veljki šveta. Pored tih partkov tkali še hljebovki, tkali še ručniki, zos konopi perše, a vecka i zos pamuka. U počatku še zos tkali platna od konopi i zos njih še praveli i šmati hlopski i do posteljoh slamljači, a kasnijše, kad už moja mac tkala, to sam zapametala, ona už tkala, evo, tako i piše, mala, ona tkala už zos pamukom i to ti ručniki i boli veljok krašit, mehčejši, zato že maju pamuka. Oni boli u počatku taki dost smi, ali zato že konopa taka, ali jakše rajbu, oni vše bilši i vše
mekčejši. Moja mać tkala jeszcze i to sam zapametala, ali je već tkanje prestalo i počalo še kupovat drugi inšaki materijali. Tak prišlo na modu višivanje. Višivalo še po križiko, a višivalo še i tak volani na polno še to utorelo. I tak isto to moja mac višivala i bar to krašnje robela. Na ulicach še vidzelo ženike če zavišivaju, ali to še bulen starši. Mladi nije tak bar zvišivali, već i višivanje stanulo, sta prišlo heklanje. Všadzi gdje god bilo ženi, gdje god bilo dajake druženje svod ženov, všetky heklali, mustri še prepisovali, započinali i to bilo najaktuelnejše jeden čas. Думам, že treba začuvati, da še nie zabudze stara robota, tehnika i co kedy i jak še hasnovalo, a tu kolo toho i naša nacionalna nošnja, oblječivo, kotre tiš tak, znači, še hasnuje na naših nastupoch, ali še malo zna kolo toho, že jak še pravi, jak to vypatra, jak to daraz vypatralo i čije zdeki premenki. Osnovna ideja da napravime izložbu, da promovišeme ručni roboti, prvenstveno višivki, co charakteristične za ruski narod, za robotu ruskih divkov, ktorí pre dodavanje robili svoj štafir, višivali i ručniki i toto, co im bude potrebne u ih budućim životu. Platno še tak biljelo, kad maš takvu šmatu, ta si viljezla. Ta hvarja, že vibljachala šmata. No tak i to platno še biljelo na slunku, ono še na slunku vibljahalo. Vibiljelo še na slunku, vibljadlo. Ali še mušalo polivac z vodu, zato že keď še nie polivalo, keď še suhe, vecka joho bi toto slunko i da pojmaš, jako može bud ništjelo, i mušalo še stroho voziti z rachunku, da toto platno še bude vlažne. Za domana da to še nastavi i za par mešaci da obidze i drugi alali i drugi mesta, takže to tu pripovedku rozširime i ja še nazdavam, že izbohacime, a vjedno tak domam, že na takih sretnucoh i rozmenjime da jaki mustri i ideji kolo tih višivkov, takže mušim povez i zadzekovač sekretarijatu za privredu i panovi Vasinovi, kotri prepoznal kvalitet našoho projektu i ktorý nas finansijski i potrimal. Mi tu ženi u Karpatoh še zihozime i učime štrikac, to nje naučime ho, kto zna prepisujeme mustri, davame mustri i tako še zabavljame, pijeme čaj, vežbame, tancujeme i kto zainteresovani i ja ih povalujem da nam še pridruža, da naučajući toho podaca. Kulturno-prosvitne društvo Karpati prek toho projekta dostalo 80.000 dinari za kupovanje projektora i platna, ktorí budu hasnovani za edukaciju i robotnji. Počitavani patračevi, Patrice televizijni magazin, a i ovo drugu čast stvorja sljedujući prilohi. Sara Plančak z Ozruskog kerestura pred Mešacom prijemno nje spozivala sportsku javnost. Na švetovim kupu Karate Shotokan Sojuzu u Subotici osvojila perše mesto u pojedinječnej borbi u kategoriji na dioh. Velji parasti i toti co maju kurs žemi, rozdumuju jak najefikasnejše vyhasnovat svoje povrchnosti i velji z njih še odluča za ovocnik. Jeden z takih i Mihajlo Pašo z Ruskog kerestura, ktorý má familijnu firmu drukarnju, ale i kus žemi. Незадоволені з мету, видите, ту повне, ту, значить, таку звекші швині, ну, кавам прашачки, але думам, že зменшаме, že правиме утрати себе на швинjarstve. Trenutno, znači, ocenu, ktorá bola skoro 2 týždni, jesmo kjelo ľudzu po ceni 125 dinari, bolo na otkupni mjesece, teraz dom, že 140, tako še zvihla, je šitsko to išće svaka. Nemame ani da še pokrijeme. Karate klub Rusin u Ruskim keresture u Žokami baza za tih kotri ljubija boriteljni sporti, ali i klub kotri do Valalu prinjesol velji medalji, trofeji i drugi
dostignuca. Tota tradicija še predlužuje. Sara Plančak z Ozruskog kerestura pred Mešacom prijemno nje spozivala sportsku javnost. Na švetovim kupu karate Shotokan Sojuzu u Subotici osvojila perše mesto u pojedinječnej borbi u kategoriji na dioh. To velike zmaganje za mnje, bo to švetove. Najvekše po terastu, to jest ja najvekšu medalju mam po terastu sam osvojila, ali bila sam na jeszcze jednym švetovim, to co bilo u Novom Sadze. To kad sam bila jeszcze menša, četvrta klasa, to sam njem pošla tak bardziej opatrić co to i jak to vypatra. Ali nie nazdala sam še tam medalji. Na tim sam, veľo sam trenirala za toto zmaganje. Kad sam vošla do tej hali, baš bilo velike i tak dumala sam, že ne znajdem, že se potratim, bo bilo okolo 2000 karatisto i to baš veľo. Bilo nas tam za 30 državoh i tak. Veľo nas bilo i veľo jaziki še bešedovalo, nje znalo še šora. Na takim velikim zmahanju najznačnejše bud skoncentrovanih vari Sara i dodava, že u každej borbi potrebne dac maksimum. Mi máme tak, že robíme 2 po 2 i vecka vypadajú. Ta vecka še može slučiť, že to ti 2 najlepší robia i vecka jedna muši pobiť i vecka to ta vypadne, tak, bez veze. A ja mala češću borbu na početku, jak u finalu. Popri našej Sari najvekši konkurenti za najšvicaču medalju boli zmahateljki iz Rumuniji i Bolharskej. Međutim, dobri i kvalitetni treningi i uslovija za treniranje na tim prvenstve dali rezultat. Počeli smo trenirati u Lješiku za kondiciji. Tam smo bežali i tak, bavili smo fotbal kad trebalo i tak. I već kad smo prešli do sali, tej hore u školi, već kad smo šitski premestili cali klub do hali i teraz tam treniramo. Tam nam vekše i veľo ljepše nam, ali nam baš stvarde, tam máme žulji, ali to tatami nam nabavi trener i već kad bude nam ljepše. Popri tej medalji zlatne i Sara osvojila i velji z evropskih, vojvodjanskih i republičnih zmahanjoh. Ale hvari, že nastupne zmahanje za kotreše Rihta jedno z značnejších. Richtam se za državne, co bude na hevtu sobotu u Beogradu i tam to mi isto značne veľo, pretože to za državu še boríme i vecka da uvojdeme do reprezentacije. Očekujem medalju, ali ne znam, že ktora bude. Bravo! Spatrajući uspjehi mož poveš, že Sara veljka sportska nadija, a potrimovku ma i od trenera i od šitskih zuz klubu, ale i od rodičoh. Popri tim, jak nadpomla Sara, značni i treningi. Nie musi veľo trenirati, nego musi še veľo truditi. Musi robiť na treningoch. Rusnaci še ostatnjih rokov s pravom možu pohvaljiti skeljo uspješnih sportistov maju. Zlata Paplacko, Mihail Dudaš, Ljubomir i Darko Fejsa svoj talent dokazali i na švetovih i na evropskih zmahanjoh. Sara Plančak tiž rušela po tej sportskej drahi, a talent kotri ma sigurno ju odveze daljeko. Svoju
Ovocarstvo u našej žemi u vše vekšej ekspanziji. Veli ľudze, kotri majú kus žemi i rozdumuju co pošac abo posadzic, najčastejše še rišuju za ovocnik. Veli parasti i toti co maju kus žemi, rozdumuju jak najefikasnejše vyhasnovať svoje povrchnosti i veli z njih še odluča za ovocnik. Jeden z takih i Mihajlo Pašo z Ruskog Kerestura, ktorý má familijnu firmu, drukarnju, ale i kus žemi. Jak ste še odlučili kolo svojej stajemnej roboty ešte vojsť i do ovocarstva? To nam prišlo celkom slučajno, to ta ideja, bo sme chceli da co robiť zo poljoprivredu, a jak znamo za žitom kukuricu, co sme doteraz robili, i co drugi robia, co majú menší povrchnosti, nie baš še vyplaci, to već sme še odlučili za ovocarstvo. A već potom sme še odlučili, že baš da budu hruške u pitanju. Prečo? Ha nie znam preco, najbarže pre toto, že hruški nie dveljo na tej u okolini, na targovišću, to sme baš pre toto chceli, že da probujeme z ostim. Pašovo toto odluku nie priniesli bez sovitovanja so spachovcami. Sadzenie dlhoročných zasadov bez vypitovania žemi i všetkoho druhého, co še podrozumuje, keď še sadzie ovocnik, baz riskantné. A vy sa do jakého sovitníka? Mali sme sovitníka, naš sovitník, jak i Nješka i nadalej, agronom Đura Nač. On nam sovitoval, jak da porihtame žem, jak da nabavíme sadni materijal i všetko kolo toho, kolo zaštiti, on nam to provadze. Osnovna stvar, keď će dahto odlučuje za voćarsku proizvodnju, perše treba da se vypita žem. Znači, keresturska žem problematična po pitanju kalcijum karbonata i po pitanju fosfora. Znači, to ti dva stvari ohraničavaju da jake podzvihovanje za sada. Može se podzvihnuti, zjem što može unjes velika količina organske materije i na takih površnosti. Subvenciji sme dostali i pokrajina nam je vyplacela, jak u Torelišicko vyplaceli. Dobili sme subvenciji za drevka i za pririhtovanje žemi i za ohradu. Na osnovu prijavene dajake žemi, hej? Hej, máme tu poljoprivredne gazdinstvo prijavene. Na mali površnosti može se gajiti hoć tora voćna vrsta, nje baš hoć tora, ali je tipa jabluka, hruški, kajsa nje podložna baš za to ti rejoni jahodi še ukazali na tim terenu celkom prihvatljiva varijanta, paprika i dalje, znači da nje pripadame toto co še rokami gaji na tih prostoroch. I teraz, keď še dahto pýtať, co robiť za takú malú povrchnosť? Jak še odlučiť sa, co môžu posovitovac? To čisto individualna stvar, znači proizvođača, nac še odluči. Kad ma takvu malu površnost tipa hold i pol do 2 holti, intenzivna proizvodnja. Povedzme, nahodzime še u zasadu hruškov, ktorý povrchnosti hold i pol. Na tej povrchnosti ratarenje znači nije isplative. Preteše Mihajlo i odlučil za hruški. Točnejše až 4 sorty, Viljamovku, Abate Fetel, Boskovu bočicu i krasanku. Na pitanje či veri, že bude zarobku na tej povrchnosti, on hvari. Zavisi od klimatskih uslovijoh, ali uvidíme, to ešte točno ne znam, že keljo to, jak to bude rodzic. Bo čim som počatník u tým všetkým, takže nazdávam se, že bude bardzo dobre, a uvidíme. Keď bude zarobku, Mihajlo planuje zvekšať povrchnosti na išće 1,5 holjtu, a i združit će se s drugima produkovateljami, že bi plodi mogli ljehčejše plasovac. Statkarstvo Srbiji u veljkej krizi. Država še už da skeljo roki namaha zljepšat stan, pomaha i dava subvencije, ali toto nje može pomohnut sked prerabjatski kapaciteti u rukoh mocnoho kapitala, htoromu drobni produkovatelje zavadzaju i čijo stanovisko že drobni muša skarvac. Nevýhodna situacija u srpskim švinjarstve ciklično nastava každi rok. Pre neušorenost u srpskim agraru, ceny švinjom osciluju u intervalu od 50 po 100%, co zaviši od režnih faktorov, jak co to suše i viljivi, ali najvažnejši faktor u nas to uvoznicki lobby i slaba država, ktorá u rukoh mocnih biznismenov. Najnovša pričina za nisku cenu krmenih švinjoh, o čim už mešacami možda ozna z ušitskih medijoh, to uvoz tu njov ostatku zo žemoh Europskej uniji.
Oni majú zvyšky, pretože Rusija prestala od nich kupovac, ta svoje švinji i švinjecinu plasuju do žemov, gdje môžu. Jedna z tých žemov je naša, bo sme pred 7 rokami so s njima potpisali sporozumjenja o pridružovanju, po ktorým od prešlого roku nie carini na velje poljoprivredni produkti. Незадоволені з мету, видите, ту полне, ту, значить, таку звекші швині, ну, кавам прашачки, але думам, že зменшаме, že правиме утрати себе на швинярство. Trenutno, znači, ocenu, która була скорі 2 тижні, jesam kjelo ljudi u ceni 125 dinari bilo na otkupni mjesece, teraz dom, že 140, tako še zvihla je šitsko to išće slabo. Nemame ani da še pokrijeme. Prešli časi, keď sme so sklaniami mali validní kontrakty. Nazdávši, že rukovodstvo našej unii hodno kontaktovať so Ministerstvom poljoprivredy pre organizovanie schodu so všetkými predstavníkami klanjoh na úrovni Srbije, že by sme še konečno s njima dogovorili i potpisali kontrakty o odkupu. U švinjarstve vyplivali ljem tih, ktorí boli bars uporni, da mnje s ciganjem, znam, hodzim po valjata, znam, prašački še zmenšali za trecinu. Nam že teraz ajde budzi 29, co ljudi navikli klas do koleno, ali zmenšuju bar slice švinje. Velji odustali od karmenja debelih švinjog, pustih. Tom, že švinjarstvu še nije piše dobro u tej državi. Ne vem, že planičare uvoža veljo mesa, mam šadzi pajtašog, znači imame ktorý voža za Matijevica, ktorý voža, robija u neoplanti, tadze tamo, to što ucahuju švinji po šitskih okoh. Do neoplanti dom, že teraz trenutno, kjer sam bešvedovao s mojim pajtašom, prihod za šunki zadnji zmrznuti. Znači, oni ne znam če zakoljaju 20 švinji za tizenj. Znači to, ktorý klali može bi 600 švinji tižnjova, abo daca oveci, ne znam, malo sam da kjedi informaciju, teraz njam. Poneže naši produkovatelji vyloženi monopolu prerabijačke industrije primušeni su statok davac po 120-130 dinari taž, muša i čekaz na penješ. Ljem da jedni klanji otkupuju živi statok. Većina kupuje takvolane separovane meso i uvoži živi švinji. Toto separovane meso najpodlješao kvalitetu bez kontroli uhodzi do naše ženi, pretože mu na deklaraciji piše inšaka šifra o tej, ktorá by mala buz napisana, vari naš sobešednik. U 6 mjeseci še borime z Ministerstvom poljoprivredi i upravu za veterinu, a že z kabineta premijera rozkazane, že treba premeniti pravilniki o mesu i mesovih prerobkoh, o medu i mlijeku i drugih produktoh, že bi še prispodobili gu evropskim. Mi im je poslali to ti evropski pravilniki, ali ani ponješka su nje objavljeni. Znova sme volali premijerov kabinet i očekujeme, že nas prime u sljedujućih dnjoh. Keď nas nje prime u svime i mačvi buze nješo. Ljudi ne znaju co budu z ostatkom. Nas dalejše volim interventnom odkupu, ali ani toto nam ne pomogne, keď še ne premenja pravilniki i ne podzvihnju prelev mani na uvoz živog ostatku. Keď dakle i dalje doma zašicovati uvoznički lobby i prerabijačku industriju, zražiše z nami. Nie postoje odrutki, ktorí še uvoža do Srbiji. Postoji lje meso peršej, druge i trece kategoriji. Naš pravilnik u potpolnosti usoglašeni zo zvimohami Evropskej uniji i daraz jece zo zadnje šunki, to perša kategorija, abo jece zo sprednje, to druga kategorija, a daraz koljenko, abo ratički, to treca kategorija. Načelnica Čelebičanin dodala i že zmrznute meso, ktoré še uvoži, nie ide do mesaroh, ali do velikih prerabijačkih sistemov, gdje še zo s njim postupa u skladze zo s predpisanjami. Ja kad predam jednu haru, znači jedinku jednu, ja pravim sebe, na primjer, 1000 do 2 škodi. Što bi ja kovao to tu švinjuki, ja sebe pravim škodu. A volim še jednu tnuka i to ti 1002 pojma, čekaj, pa nješka sam zarobil, ne pravim sebe gubitke. Što, naca. Molnar, jak i skoro šitski statkare u Srbiji, bar rozčarovani do državi. Država tu nije zainteresovana. A co ovi Patrice na dnevniku kažete? Kada bi čuli daco o poljoprivredi, abu daco ministarka vidze, kada je daco poveze, že treba da pove, i to već napravi, že sme lopove, lažove, ne znam ja. Takže, ne znam, ministarka nam taka co še i pove, ona to odmah nje slao, ani nje preveri, subvencijni ili placeni. Molnar ma i napismeno co država robi. Že še ljem namaha zašporovať na parastovi i prenahodzi všetky možliví obgruntovanja, ljem, že by nesplnjela svoje obovjazky. To odkupni otpremnica, odkupni list,
gdje piše tovne svinje, 16 halati pridato. Đurđevo, 17.1. 2013. z pečatom Euro RP, znači otkupne mesto u Đurđevo, jedine otkupne mesto u dom živo okolini, gdje predavame švinji i gdje oni znači normalno distribuiraju toti švinji prema drugim klanicom. Tak, perše co sam dobil od državi, znači to bilo 17.1.2013 roku. За тоти 16 швињи придати на једине урјадове откупне место, Молнар до управи за аграрни плацења послал вимогу за субвенцији, 1000 динари за кажду швињу. О 11 мешаци од управи достал документ о одбивању. Так би пата една одбијаница, poziv za ispravku podneska. Znači Molnar Zvonko, Šicko, to. Znači tumac je tak. Znači specifikacija ušnih markica koja prati prijemnicu. Znači, že su mnje ja ne znam jak su mogu podnijeti dacu, znači podnesak za to 1000 dinari po halatu. Dokument njema nijaki pečac, a vypadlo, že bula neophodna i kopija, ktorú on nemohol bezpečiť, poneže pridal original. Prvi raz mi hvala, že njemam ušni markici, znači posle ide razmješaci, a posle 2,5 roki mi hvala, že sam predao otkupnom mestu, ktoré znači specializovane za otkup životinja. Že ono nje specializovane. A po tim ih vi patraženje, ali tu patrice na jednim tim, na te otprimici Euro RP, znači ima svoju adresu, ima Šicko, pretpostavljam, že ja nije preverjavao to, ali oni mi Šickovi dali bez problema, gdje pošlo do ministarstva poljoprivrede, znači do Šapcovice. To nije jedini, znači ima sušetu, on dom žele dobili da 3 odbijenici, u Đurđevu je dom že da trecina ljemi vyplacena. I to, na primjer, jednu vam vyplaca, pa da 3-4 vam nje placa, pa tako. Znači, to se dakle bavi tamo u ministarstvu poljoprivrede, ja ne znam jak to oni jak zbog nje vyberaju, tomu dame, tomu nje dame. Već sam čuo, na primjer, pri pojetku, treba da ih tužiš, da dobiješ. A kad će budeme tužiť, každi od nas, ktorý preda švinji, ktorý daku stovi, ja preslao taj i tovi švinji. Znači, automatski sme posle tej sprevodski, ktoré šede sela prema nami i prema drugim u Đurđove, bo ja nije jedini, znači ja možem teraz znači sigurno za 6 ľudí, ktorí isto tak prešli, dobil sam odbijenicu, bo sam predal otkupnom mestu, pa sam dobil pre toto prehevto. Teraz vam ukazujem, znači lični dokument, možete se prevedeti s njim iz Šicko to, gdje našo ministarstvo ciganje. Budete ih tužiti? Ja budem tužic. Zastužim kad je te suditi, kad je tužiti. U nas bilo jedan človek še tužil, kad dao advokatom za 16.000 dinara, ja mušim da za advokatovi. 5 roky šecajac po sudok, nije budzam. Da li neko kontroliše? Či dakto z uvozinskого lobija kontroluje samú vládu. Miši za toti 6 mešaci prešvaćeli do njemoci vladi i kabineta premijera. Nie môžu zaprowadzić toto, co dohvarene i co obecali. Preto príde do eskalácii nezadovoljstva statkaroh. Ne vidim ja tu da je neke švetlo na kraju tunela, co hvarja našu ljudze pri švinjarstvu. To, bude dakle sori, dakle iz dolu, dakle nam pušće, dakle iz nje, ali dom, že ne vidim ja tu dakle perspektivu i ja lično dom, že ja isto zmenšam, teraz znam da vidite teraz to ti dakle švetac o mame i da pređe to 20 i švinjokolji, dom, že ja prepolovime. Može biti veci. Molnar nigda nema problem so splasmanom svojich švinjoh. Pohľadovanie také, že až predáva i cudzi, ale nechce dilovať so s minusom. Ta ozbiljno rozdumuje rozpredac majetok i umišaće medzi vybežencoch, ta jedno z njima vymáhať z azylu do jaké šťastlivšej državy, ktorá počituje svojich žiteľov. Почитавани патраче, дзекујеме вам же провадзице телевизийну програму по руски јавни и медијски установи Војводини. Репризу телевизийного магазина можете опатрить стеј ноци на 2 годзин и на штварток на 21 годзину и 30 минути. Телевизийни емисии по руски можете и одложено опатрить на сајту радиотелевизии Војводини. Дзекујем вам на уваги и жичим пријемни вечер.